Le bajas un poquito, por favor. Can you lower down? Mire lo que dice la palabra de Dios. Essa parole bom dia dele. Dice que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Ele diz que bom dia habiter côté que a bani gloire. La palabra habitar La parole habiter es que Dios vive. c'est que bom dia vive. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra? Que ça veut dire même? Que cuando usted y yo empezamos a adorar a Dios, Que là que moi mais no commencer à adorer bon Dieu, nosotros empezamos a construir una casa nous commencer à construire une maison para que Dios venga a vivir en pour ella. que bon Dieu capable descendre pour venir habiter ¿Cuántos là. quieren edificar esa casa? Combien de nous là qui t'a me construire quand ça soit? Mire cómo funciona esto. Regardez comment ça fonctionne. Cuando nosotros empezamos a alabar a Dios, Là nous commencer à louer bon Dieu. nosotros creamos un ambiente. Nous créer un bien. Se siente la presencia de Dios. Côté qu'on capable sentir présence bon Dieu. Pero eso es cuando empezamos a alabarlo. Mais côté que nous commencer à louer lui. ¿Qué es alabanza? Qui ça louange? Es nosotros C'est nous-mêmes. hablando de las grandezas de Dios. À parler de grandes choses avec bon Dieu. Eso es alabanza. Ça, c'est louange. Pero cuando luego entramos en adoración, Mais là que nous entrons en adoration, ya no empezamos a hablar de las grandezas de Dios. nous va commencer à parler de la grandeur de bon Dieu encore. Empezamos a hablar de Dios. Nous commencer à parler de bon Dieu. Ahora escuche esto. Quand on entend ça, Mire esto. regardez ça. Con la alabanza Avec l'orange, creamos un ambiente aquí nous créons un bien ici là, para que Dios se presente. pour que bon Dieu soit capable présent. Eso se hace con la alabanza. Ça en fait ensemble avec l'orange. Pero con la adoración Mais avec l'adoration, cambiamos ese ambiente nous changeons l'ambiance en una atmósfera dans une atmosphère para que Dios venga a vivir con pour que nosotros. bon Dieu soit capable de descendre et vivre ensemble avec nous. ¿Cuál es la diferencia entre un ambiente y una atmósfera? Quelle différence qu'il y a dans ton ambiance, ton atmosphère? Cuando en la iglesia hay un ambiente de adoración, Quand dans l'église, là, il y a un ambiance d'adoration, Dios nos visita. bon Dieu visite nous. Pero cuando en la iglesia Mais dans l'église, là, hay una atmósfera, il y a une atmosphère. Dios se queda a vivir con nosotros. Bon Dieu reste pour vivre ensemble Amén. ¿Por avec qué nous. no le da un aplauso al Señor? ¿Cuántos quieren que Dios nos visite esta noche? Bien, non, qui t'a amené pour bon Dieu visiter nous en soir. ¿Cuántos necesitan a Dios en su vida? Combien de nous qui besoin bon Dieu dans la vie la soir? ¿Cuántos vinieron hoy con preguntas? Combien de nous qui viennent avec des questions en soir? Señor, ¿qué está pasando con mis finanzas? Seigneur, qui ça qui passé ensemble avec problème ¿Qué está économique? pasando con mi familia? Qui ça qui passé avec famille moi comme ça? ¿Por qué estoy enfermo? Pour qui ça malade? ¿Cuántos vienen a buscar una respuesta hoy? Combien de nous qui viennent chercher une réponse en soir? Vamos a adorar a Dios. On a adoré mon Dieu. Vamos a adorar a Dios. On a adoré mon Dieu. Vamos a adorar a Dios. On a adoré mon Dieu. ¿Dónde está la líder de alabanza? Where is the leader? Your singer, where is your singer? Pastora, ¿tienes el papel allí? Who was the lady who was singing first when we came to the church? C'est Ellen. Yeah, come on. What the video? Bien aimé, tout le monde comme nous chita. C'est comme si nous sommes notre planète. Mira lo que vamos a hacer. C'est ça que nous voulons faire. ¿Podemos darle el micrófono a ella? ¿Tienes el papel allí? This is the topic in English. In what part of the song? We want to start to sum in because we have a bilingual church. In our church, we have half of the church speak English. À l'église, nous avons moitié de monde qui parle anglais. Another part of the church speaks Spanish. On partie dans l'église, on parle espagnol. And a little bit of the church speaks Creole. Et dans l'église, on parle créole. Tengo en mi iglesia hermanos de Haití. I have in my church brother from Haiti. On va à l'église en Haïti, donc. Le he dicho que voy a aprender a hablar criollo. On dit qu'on va apprendre à parler espagnol, créole. Vamos a adorar. Cuando ella cante en inglés, Mais c'est à chanter en anglais. I want you to translate it, sing Creole. Vamos a adorar a Dios. Levanta tus manos. It's a very simple song. It's a very simple song. And you're going to learn it with me. Can you translate for me, please? Tell them it's a simple song. Sans chanter qui est très simple. Mire esto. Que regardez ça. Si
usted va a visitar al presidente Preval, Si usted va a visitar el presidente Preval, si viene usted se levanta, le da la mano con respeto. nous tout à lever et puis nous t'appelons la main avec respect. Y él es solamente un hombre. Es solamente un hombre. C'est seulement un homme qu'il est. Estamos a punto de recibir al Rey de Reyes Le presque pour nous recevoir y le al roi des Señor de rois, Señores, le Seigneur des a Cristo seigneurs. Jesús. Quiero que levante sus Je manos. voulais que nous levantions la main et Vamos a recibirlo, pastor. nous allons recevoir Jésus. And this is how it goes. Listen up so you can learn it. From all eternity to all eternity, you died, you suffered for me. From all eternity to all eternity. You died, you suffered for me. All eternity to all eternity. You died, you suffered for me. All eternity to all eternity. You suffered all eternity to all eternity. You died, you suffered for me. All eternity, all eternity. You died, you suffered for me. Who is the King of glory? Who is the King of glory? Who is the King of glory? Jesus is the King of glory. Who is the King of glory? Who is the King of glory? Who is the King of glory? Jesus is the King of glory. Who is the King of glory? 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 Jesus is the King of glory. Who is the King of
quiere que siga en inglés. From all eternity Cuidado, sister. to all eternity, you took eternity. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord.
Gloria a Feel Cristo. the difference? Yeah. Praise God. Everybody, hallelujah.